Hello guys, nabon sabin si bay tuni ko a video isim diu hele mobile akigulou iti ki hetkhen ding ham ti chu ivet diu heje second hand mobile ham khat chu acho an na chi ting la nangman ipi na vet masat pending ham ti ga sei hitin ama sa pe na chu hichi na cho good phone chu lan lang ipi na bolding ham ti a hile ama sa pe nin hichi phone chun IMEI number la do in lang IMEI number chu itila do ding ham ti a le hichi phone chun *#06 hash na daila ahile IMEI number chu hungdo intin hichi IMEI number chu ipi na bol kit ding hamti ahile phone nang khanin nangman message akhun lu nin lang ipi a message na thot ding hamti ahile 14422 ahi message khat na thot ding hi ipi message na thot ding hamtele KYM capital na ta ding space na pi ding chijo teng azo a IMEI number na la chu aban cha na ta ding zotel message chu ga thot la chun apet pe na message pu natin message zat ni na mu ding a min hijam khat na chi pi ham ti le message khat na chun iyam te akigu hi a hele blacklisted kiti ding hi je blacklisted akiti a hele na cho loading hi je teng le ani na chi ipiam te le normal message khat hongin ten hicha chu mobile model ho adang dang ho hong omin ten hichi chu hi a le na cho the hi ti chu dunia hi iga sei hin tin aphai ti wa hi le hichi video hi an share hitena la ka ke pa e chan che